There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time, when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Żagħżugħ b'ambizzjonijiet kbar għall-futur u potenzjalment jista' jkun wieħed mill-plejers li jgħin biex Slima jirritornaw bħala forza fil-water polo lokali. Dan mhu ħadd li Liam Galea, li speċjalment f'dan l-istaġun fl-età ta' 17-il sena qed jiddistingwi ruħu bħala plejer regolari fit-tim Slimis taħt it-tmexxija ta' Sergio Afriġ. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Liam Galea bedila fil-water polo ma' Marsa Scala qabel ingħaqad ma' Exiles fejn hemm komplejti fil-kwalitajiet tiegħu. Ma' dan il-klabb u għamel id-debut fil-kampjonat tas-sajf fid-29 ta' Awwissu tal-2015 fil-playoff kontra Marsa Scala u inċidentalment f'din il-logħba Galea sab ix-xibka. Ma' Mena Plus, Galea jitkellem kif għażel il-water polo. So come on and show me how we're good. Bdejta meta kont għandni 12 sena u missier għalli tixtru prova l-water polo, xu kien jilab ukoll u tħajjart u bdejt u jinkun nab il-futbol koll u kelli nażla, kelli nażel bej water polo u l-futbol. Għassejtni li navvanza aktar water polo, allura għażilt il-water polo. 'Cause there is so much wrong. Fl-2016, Galea ngħaqad ma' Slima u fl-istaġun ta' wara kien parti mill-iskwadra Slimiża wkoll. U lab ma' taġbix fl-Enemed Cup u l-kampjonat tax-xitwa tas-sena l-oħra. U lab ukoll fl-ewwel diviżjoni fil-kampjonat tas-sajf ma' taġbix fejn skorja 14 gowl. F'esperjenza li żgur initu biex lab mod regolari u kontra plejers akbar minnu. F'dan l-istaġun, Galea sab ix-xibka f'żewġ logħbiet kontra Marsa Scala kif ukoll kontra Sirens. Liam u ibn William Galea, ex-plejer li lab fis-snin 90 ma' diversi clubs fosthom Marsa Scala, Marsa Xlok, Taxbix, Birzebbuġa u Valletta. X'influwenza ħalla fuqu u kemm jgħinu missieru biex jitjib? Ejja missier jgħin ħafna anki wara kull logħba illi fejn għamel ħażin u fejn improvja u waħed affettwa ħafna għax anke l-mentalità li ġab miegħu fuqi jista' għenitni ħafna biex inkompli nilab. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. Slima jinsabu f'perjodu ta' tranzizzjoni u l-pjan imħejjem il-coach Sergio Afriġ, id-direttur tekniku John Soler flimkien mal-Kumitat Slimis u li jsir pjan fit-tul biex Slima jirritornaw għas-suċċess b'mod konsistenti. Għal dan il-fatt hemm 5 plejers żgħażagħ li huma parti integrali mit-tim u Liam Galea u fost aktar minnhom li qed ikun utilizzat. Jitkellem il-coach Sergio Afriġ dwar il-progress ta' Slima f'dan l-istaġun. Stiamo crescendo passo per passo e molto presto saranno loro la base della squadra di Slima per il futuro. Abbiamo una squadra molto giovane, in prima squadra abbiamo 5 giocatori sotto 20 anni, che è una cosa molto importante, e li stiamo seguendo molto bene e con attenzione, perché poi loro 1 o 2 anni saranno loro i giocatori più importanti di Slima. Il-kapten ta' Slima Mark Meli ilu fit-tim madwar 15-il sena u jiftakar il-momenti ta' suċċessi fil-klabb kif ukoll l-aħħar snin li fihom Slima ma kinux kompetittivi biżżejjed. Nistaqsu lil Meli kif jaħsibha dwar Liam Galea. Liam kwit ħafna, misti, imma mbagħad jekk tmur tkellmu, pereżempju tajlu isma' li hekk u hekk, jisimgħek u li tgħidlu jipprova jimplementa, fimt, mhux ħajamel ta' rasu. U vera napprezza anke tapprezza li taraħ, fimt, li vera jisma', fimt, he respects his elders a lot. U fiż-żgħażagħ tal-lum dik napprezzax ma tantx nara. Fimt, allura li għandu karattru tajjeb ħafna naħseb għal water polo biex ikun ma' tim ukoll, fimt, ma jaqlax problemi. He's a good guy. Fix-xitwa li għaddiet, Galea kellu esperjenza fi Spanja ma' Poblenou u ma' tim ta' taħt 18-il sena ta' San Feliu. Hemmhekk kellu l-opportunità li jitħarreġ aktar b'mod professjonali
u r-riżultat ta' titjib tiegħu beda jidher minn April li għadda meta laf xi logħbiet ta' Slima fil-kampjonat tax-xitwa. Liam Galea jitkellem dwar kemm intu din l-esperjenza. L-esperjenza tiegħi ta' barra kienet ferm l-isbaħ u għanitni ħafna. Hemmhekk kont labt mal-under-18 kont labna kontra top clubs fid-dinja bħal Barceloneta, Barcelona, Sabadell, kif ukoll labt ma' kbar fejn rebaħt il-First Catalan Division. U għaż-żgħażagħ huwa importanti bħali biex immorru għax naħseb li jekk nibqgħu sejrin hekk nilħu dak il-ċertu livell li barra minn Malta ma kellniex. Ma' Mena Plus, Sergio Offriċ u Mark Meli jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-kwalitajiet ta' Liam Galea u fejn għad irid jitjieb. Liam naraħ bħala play li stalab fid-difiża u anke fl-attak. Irrid jimprovja għalhom naħseb, ovvjament, għadu żgħir allura dak bisu iżjed ma jilab mal-fess, iżjed jagħmel dak it-taħriġ tax-xuttwa, fimt l-hawn tat-tul u hekk. Ħajjitjieb, naħseb imma u ovvjament iżjed ma jilab iżjed ħajjitjieb. Il-minuti għandi bżonn u li jilab, I mean, u mbagħad tara l-improvement waħdu. Otherwise, fimni, għandu fej improvja, ma dejjem jaħdem, dejjem taraħ jitrejn, jaħdem, dejjem taraħ jipprova jkun aħjar, allura biżejjed li tara play dejjem jrid ikun aħjar. Buon tiro, fisicamente molto alto, braccia lunghe, ha un bel futuro davanti a sé. Deve continuare a allenarsi, adesso anche per lui l'anno prossimo è molto importante, deve rinforzare il suo fisico, ancora non è molto forte, e migliorare il nuoto. Kull żagħżugħ kollu fejn qed irid jitjieb. Nistaqsu lil Liam Galea, fejn qed irid jitejjeb il-kwalitajiet tiegħu. Palissa at this age, I mean, aħjar li nsir iktar complete bħala kollox tip, or nsir iktar complete. Imma hekk irid nikber fiżikament iktar ukoll u nħosseħ li overall hekk nimprovi iktar kollox. Lui è abbastanza alto, certe posizioni, può giocare certe posizioni dove i giocatori più bassi non possono, specialmente in difesa, e marcare il centro e poi con un ottimo tiro ha un bel futuro davanti a sé. Nistaqsu lil Galea, x'inhi l-aktar pożizzjoni li preferila? Palissa għadni żgħir u ngħid li fejn jilabni l-koċ aħjar nilab kull imkien għalissa biex nidra, imma l-iktar fuq barra nħobbni kieku kelli nagħżel. Liam Galea qed jimmira li jiggradwa mill-Università ta' Malta fuq Business u IT, iżda fl-istess waqt mhux se jinsa l-ħolma tiegħu li javvanza fil-water polo. Il-ħolma tiegħi ovvjament hija li water polo jisu nħodha bħala job professjonali tiegħi u nilab barra tipo full time. U anka ma' Malta tipo nġibu numri kbar u nkompetu ma' t-timijiet l-oħra kbar barranin. Liam Galea, plejer li laf ma' t-timijiet nazzjonali ta' taħt il-15, 17 u 19 sena. Plejer li jekk ikompli juri dan it-titjib ikun qed iħabbat il-bibien tat-tim nazzjonali mexxi minn Carlizzo. Żagħżugħ b'ambizzjoni li jikber b'mod akademiku kif ukoll fil-water polo u l-partitarji Slimiżi jittamaw li jkun parti mill-futur ta' Slima kif wara kollox jaħsibha l-kapten tagħhom Mark Meli. Nispera jkun mill-futur ta' Slima jien hekk nieħu gost nara daw iż-żgħar ħajmin jieħdu over kompletament u jġibu l-unuri lejn ta' Slima. That would be the best case scenario, fimt li jieħu over u jkun play kbir ma' Slima hopefully, ma' nada żgur u ovvjament ma' nazzjonal dejjem u imma Slima l-ewwel.